Abantu mwese mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe, mukomeje kudukurikira mu makuru n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho. Reka mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwe muri mu bice bitandukanye mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Bayikaze kuri aya amakuru. N'amakuru ababaje cyane aturuka mu gihugu cya Uganda, aho bivugwa yuko abanyarwanda bagera kuri 2 biciwe muri iki gihugu, umwe umurambo we ngo wasanzwe watwitswe. Mu minsi 2 ikurikirana abanyarwanda 2 biciwe muri Uganda mu buryo butarasobanuka. Umwe yishwe mu ijoro rishyira ku cyumweru ku itariki 29 Kanama, mu gihe undi umurambo we wabonetse mu gitondo cyo kuri wa mbere ku itariki 30 Kanama 2021. Uwishwe mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira ku cyumweru yitwa Ntwari Bahati, yari asanzwe akorera mu mujyi wa Kampala, ni ukuvuga umurwa mukuru w'igihugu cya Uganda, akazi k'ubukanishi. Amakuru agera kuri kimwe mu bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu cy'u Rwanda nuko Bahati ngo yari amaze imyaka 4 aba mu mujyi wa Kampala. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru ngo nibwo yishwe, ngo yavukaga mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Bivugwa ko mu gitondo cyo ku cyumweru hari umuntu ngo bakomoka mu gace kamwe, no kuvuga Ingoma mu burasirazuba bw'u Rwanda, ngo bari barajyanye rero gukora i Kampala mu gihugu cya Uganda. Wabyutse agiye kumureba ngo bagiye ku kazi, ageze mu rugo rwe asanga abantu bamunize baramwica, barangije baranamutwika. Inzego z'umutekano ngo zase rero zitabazwa, gusa umwe mu bo babanaga ahita atoroka, undi we aza gufatwa, aza gufungwa muri iki gihugu cya Uganda. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Murago mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Mushiki we yabashije kwerekwa umurambo, asabwa ko rero yashaka uko awujyana mu Rwanda kuko udashobora gushyingurwa muri Uganda kuko ari umunyamahanga kandi nyakwigendera akaba atarishwe na COVID-19. Ku rundi ruhande, ku itariki 30 Kanama 2021 agana saa 4 z'igice z'amanywa, polisi ya Uganda yatangaje ko hari umugabo w'umunyarwanda wabonetse yishwe mu gace ka Karujanga mu karere ka Kabare. Uwo mugabo ngo yari umucuruzi muri ako gace, aho yiciwe ngo ni hafi cyane n'akarere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, kuko bisaba gukora urugendo ruri munsi ya kilometero 1 gusa. Bivuga ko abishe uwo mugabo ngo bari bamaze kumwiba amafaranga arenga miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda, ngo bamwishe bamuteye ibyuma umubiri wose. Theoneste Dusabimana wishwe yari yaravutse mu mwaka wa 1969. Nta muntu n'umwe uratabwa muri yombi akurikiranweho kugira uruhare muri ubwo bwicanyi. Bivuga ko yakoranaga n'abantu bagera kuri 3 muri ubwo ubucuruzi. Impfu za hato na hato z'abanyarwanda ba mu gihugu cya Uganda zimaze kuba nyinshi cyane kuva muri 2017, ubwo umubano w'ibihugu byombi wazagamo agatotsi. Icyo gihe leta ya Uganda yari imaze iminsi ihiga bukwara abanyarwanda, ibashinja kuba intasi z'u Rwanda mu gihugu cya Uganda. Nko muri Kamena uyu mwaka, umunyarwanda witwa Bazambanza yiciwe muri Uganda, umurambo we ujugunywa ku mupaka utandukanya ibihugu byombi mu karere ka Burera. Abatarapfuye bagiye bagarurwa mu Rwanda barabaye ibisenzegeri kubera inkoni n'irindi iyicarubozo bagiye bakorerwa muri gereza zo mu gihugu cya Uganda iyo babaga bafashwe. Usibye izo mfu za hato na hato, kuva coronavirus yakwira isi yose, abanyarwanda ba muri Uganda batangiye gutotezwa ku buryo bukomeye, bashinjwa ko bakwirakwiza icyo cyorezo mu gihugu cya Uganda. Muri Werurwe umwaka ushize, Uganda yirukanye abanyarwanda barenga 342 bashinjwa gukwirakwiza coronavirus. Icyo gihe bashyizwe hamwe n'inzego z'ubuyobozi zibajugunya ku mipaka itemewe mu Rwanda mu turere twa Burera na Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, zibashinja ko bari gukwirakwiza icyorezo cya COVID-19 mu gihugu cya Uganda. Kuva ibibazo hagati y'u Rwanda byafata indi ntera, ibihugu byombi byiyambaje inzira y'ibiganiro, bitangira Perezida Kagame agira uruzinduko muri Uganda. Nyuma hashyirwaho komisiyo ihuriweho n'abaminisitiri ku mpande zombi kugira ngo iganire ku buryo bwo gushaka igisubizo. Habaye kandi inama zirenga 4 zahuje impande zombi, bigera naho rero abandi bakuru b'ibihugu binjira mu bibazo, uhereye kuri Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta wakoreye uruzinduko i Kigali ni Kampala mu gihugu cya Uganda. Perezida Kagame yiyambaje Joao Lourenço wa Angola na Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'abahuza, ndetse haba inama zigera kuri 3 bayoboye, zose zitigeze zigira icyo zitanga. Urugero, muri Gashyantare 2020 abakuru b'ibihugu byombi hamwe n'abahuza bagiranye inama, imwe yabereye i Rwanda ikurikirwa n'iyabereye i Gatuna nyuma y'ibyumweru 2, ngo zari zikurikiye ibiganiro Perezida Kagame yagiranye n'intumwa za Uganda, zari zirangajwe imbere na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihe Sam Kutesa. Ku itariki ya 18 Ukwakira 2019 indi nama y'abakuru b'ibihugu n'abahuza yabereye i Rwanda muri Angola ku itariki 21 Kanama, yakurikiraga iyari yarabaye ku itariki ya 12 Nyakanga
2019. Ni mu gihe Perezida Paul Kagame ubwe yari yaranagiriye uruzinduko muri Uganda ku itariki 25 Werurwe 2018 aganira na mugenzi wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kuri iki kibazo. Izo nama ntizirimo izahuje komite za ba minisitiri b'ibihugu byombi, zirimo izabereye i Kampala ndetse no mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda i Kigali. Mu yandi makuru, umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba Major General Alexis Kagame yavuze ko umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda wa FDLR wacitse intege ati mu buryo bugaragara, ati gusa mu ntege nkeya zawo ukaba ushobora kugaba udutero shuma dushobora kwica abaturage no gusenya ibyo igihugu kimaze kugenda kigeraho. General Kagame yabitangaje ejo kuwa mbere ubwo yari mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu muri gahunda yo gushyikiriza umuturage witwa Twagirayezu Jean de Dieu inka 5 yashumbushijwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Nyuma y'igitero abarwanyi bikekwa ko ari umutwe wa FDLR bagabye muri ako gace ku wa gatanu w'icyumweru gishize, barasa inka 5 zuriya muturage, imwe muri zo ihita ipfa ako kanya. General Alex Kagame yavuze ko umutwe wa FDLR wari umaze umwaka wose nta gikorwa na kimwe ikorera ku butaka bw'u Rwanda, ibyatumye abaho no kwirara ku ruhande rw'u Rwanda, nubwo bidakuraho kuba rero uriya mutwe ukiriho. Ati ngira ngo habayeho no kwirara, ariko bo ati baracyahari, ati murabakurikirana iyo barasa cyangwa se iyo barasira kuri uyu muhanda wa Goma, ati murabakurikirana cyane iyo barasira kuri iki gice cyo ku Mboga, ati murabakurikirana iyo barasa, ati biba abaturanyi ba Kongo ahitwa Ruhunda. General Kagame yavuze ko mbere yuko uriya mutwe ugaba igitero muri Bugeshi, ngo kugaba igitero ku mudugudu wahitwa Gitotoma muri Kongo Kinshasa, abarwanyi bawo bakahiba inka n'amafaranga. Yavuze ko uyu mutwe kandi wacitse intege mu buryo bwose bushoboka, gusa ariko ngo bikaba bidakuraho ko ushobora kugaba udutero shuma, no kuvuga udutero duto dushobora no kugwamo abantu n'amatungo, cyangwa se tugasenyerwamo ibyo igihugu kimaze kugenda kigeraho, no kuvuga u Rwanda. Ati baracyahari rero ntaho bagiye, ati gucika intege zo barazicitse mu buryo bwose bushoboka, ariko udutero shuma twagirira nabi abaturage, twakwica inka, ati twatera grenade, ati twakwangiza ibikorwa tumaze kugeraho, ibyo ati babishobora, ati tutarebye neza, atudafashe ingamba azifatika. General Kagame yatangiye urugero rw'intege nke za FDL ku gitero yagabye muri Bugeshi, avuga ko nta n'iminota 5 cyamaze, ariko kikaba cyararasiwemo inka zigera kuri 5. Ati iyo ntambara rero bakoze cyangwa se ubwo bugizi bwa nabi ntabwo bwamaze iminota igera kuri 5, bahita biruka basubira muri Kongo. Aturumva rero igikorwa cy'ubugizi bwa nabi no kwangiza nizo ngufu basigaranye uyu munsi wa none. Yavuze ko abaturage, ingabo ndetse n'inzego zishinzwe umutekano bakwiye gufatanya mu rwego rwo kurinda igihugu, cyane inkiko zacyo, no kuvuga imipaka. Ati cyiza rero aho bari turahazi, aho bava ati turahazi, ati ibikorwa bashaka gukora turabizi, ati kubikumira rero ni ngombwa, ntabwo twagarura umutekano mu bindi bihugu ngo tunanirwe kwiha mu gihugu cyacu, ibyo ntabwo byakunda. General Kagame yasabye abaturage gukaza amarondo no guhanahana amakuru mu rwego rwo kwicungira umutekano. Ibyagarutsweho rero n'umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda muri iriya ntara y'Uburengerazuba, akaba ari Major General Alexis Kagame. Mu yandi makuru, hari kuba inama ikomeye hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva kuri 31 Kanama 2021 kugeza ku itariki ya 2 Nzeri 2021. Hari kubera inama ikomeye ihuza abayobozi b'iki gihugu n'intumwa zo mu Burundi. Muri inama ruhande rwa Kongo ruyobowe na Minisitiri ushinzwe akarere Didier Mazenga Mukanzu, intumwa z'u Burundi zo zikaba ziyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Albert Shingiro. Ingingo zigirwamo zirarebana n'ubufatanye mu bya gisirikare, umutekano, politike, diplomasi, imiyoborere, ubukungu, guteza imbere ibikorwa remezo n'izindi zirebana n'iterambere ry'ibihugu byombi. Byitezwe ko mu gihe iyi nama izaba irangiye, impande zombi zizategura itangazo rikubiyemo amasezerano zizasinyana, zishyireho imikono, ubundi zirimenyeshe itangazamakuru. Izi intumwa z'u Burundi zigeze Kinshasa